Mthwakazi omhle namhlanje siyalemukela ehlelweni leStudio 7 lapha ke siphethe abaholi bakwaMthwakazi abakhulu ngokuqala ukuthi liwabone lapha kuStudio 7 phakathi kwethu ke lapha sinamhlanje sihamba le nduna yethu enkulu uzosiveza lapha siza ukuthi usiphathelene ngoba nguye phela kufuze aveze abakhulu esihamba nabo namhlanje nduna enkulu ziveze ebantwini ukuthi usiveze ukuthi namhlanje usiphathele ubani ehlelweni namhlanje. Siyabonga baba, siyajabula kakhulu. Yimi umdladla umkheswa inhlanhla yamangwe elingwe limqomo iphutha amahlathi izizwe lezizwa ngiqhamuka khona le ndawo zentuna endaweni yethu. Namhlanje ngiletha ingwenyama yethu, ngiletha umbulazi, ngiletha inkosi yethu egcweleyo ethejikile eyinzalo ka inkosi uHumphrey lo eyinzalo yenkosi uPatrick eyinzalo yenkosi uRose eyinzalo yenkosi uNjube eyinzalo yenkosi loBenedicta, uLobhengula eyinzalo yenkosi uMzilikazi kaMatshobana, uBulelani Lobhengula uMzilikazi. Bayethe Nkosi bingelela uZulu. Mangibingelele amahlaba eZulu. Ngiyabonga ubalale namuhla. Ngiyafisa ukuthi namuhla singakhuluma sixoxe nje kancane ngendaba zabantu. Nje ukuthi abantu bayazi ukuthi inkosi izala ngobani. Icabanga ngendaba zabo. Sibonga kakhulu. I think ukuthi abantu kuqala kufanele ukuthi singene ngilo ukuthi sekuyisikhathi isizwe sikaMthwakazi singela inkosi siyisizwe nje esitulayo. Manje inkosi sikhona. Hlelo bani oliphathele uMthwakazi? Yini ezoguquka empilweni kaMthwakazi? Umuntu oqala ukuthi i-125 years ayondawo yokuhlala. Ngaphandle kwe-centrifugal point esihlanganisayo singabantu. Indaba ethi ngicela abantu basondele baze enkosini yabo ngoba ungahlala endlini yakho. Ungahlala endlini yakho. Kodwa angeke silungise indaba zabantu sihlelele ezindaweni zethu. Kumele sibe nendawo esihlangana. Base ngicabanga ubukhosi buqala lapha, unity. It's a sense of unity ekumele inkosi iyenze eqaleni. Abantu bazazi ukuthi bangobani. Hayi just imbali. Kodwa sazi ukuthi bathi bhekwa ngamanye ezinye izizwe basibona ukuthi singabantu abanjani. Ilizwe lonke basazi ngeze i-brave warriors. Brave warriors abayimelani. Ngifuna abantu baziqhenye ngenkosi yabo bathi hayi indoda esinohamba emva kwayo. Njalo nje sinawo ama-programs esizawukhuluma ngayo as i-interview yami. About ama-programs ethu esizibeke phambili for abantu, indaba ze-agriculture, indaba zokuthi for an example inkinga abanayo abantu is electricity ngamanzi. So sibhekene nescience ukuthi ingasiza njani singabantu abangenazo nezimali. Njalo nje sokhuluma ngayo lesikhathi sakho. Size lapha ngasendlini. Lina liphakathi komphakathi isikhathi sonke lapha nomphakathi. Zithini izinkinga ezibhekene nomphakathi lapha elithi mase libona inkosi siza lithi ukuthi hayi lezi inkinga sezizosombululwa manje. Mfowethu inkinga lapha ziningi kakhulukazi ngingathi kahle inkinga zonke ezempilo zomuntu mawubheka umfowanazi hamba khona kwanegangeni kuzathinta impilo yakhe yonke sukusela nxa ekhwehlela edinga usibhedlela ingane zakhe zifunda ezikolweni zemisebenzi naye zama ukubamba iguma lakhe ukuthi ame njengendoda unkosikazi laye ame njengomama khona phana lakho nje kuletha ubuntu umthetho phakathi kwamaguma indawo zonke ngoba khathesi into enhle kumele sikhulume sobala badla abantu bengethuki ezombangazo zihlulekile. Ingane yakho yasukuma egumeni lakho ibamba iqolo ikuhlambaza. Kusuka khona lapho ukuthi sisakithi sijaye phansi. Umbulazi uletha lokho. uMatshobana uletha lokho ukuthi masizenze
sibone ukuthi khathi sesikhangela njani sifuna ukwenza kanjani. Thina nje njengabantu jikelele sifundile yena futhi sikhuthele yena futhi kodwa kuma khona akuphuthi lutho. Sesibheke ezombangazwe zombusazo kaMzilikazi. Abantu baxakekile manje ukuthi sesinenkosi manje. Kukanti kwezombusazwe sinabo president omnagoga bakhona sebexaye kuzohamba njani sesizimela sodwa sesibalahla senza kanjani akuchazela umphakathi. Mase sikhuluma iqiniso kumele inkosi yazi ukuthi une-government structures amenekhaya asingobantu abathi asikwazi ukuphilisana ne-national board of government kodwa siyafuna ukuthi igovernment kumele iseve abantu ebalulekile. Ingangabasevi, it deems itself useless to the people, and by the virtue of that iyenza ukuthi abantu bangasayidinga ngasayifuni. Angithi abantu bayifuni ngizolala labantu ukuthi bathini bona ngaleyo ndaba kodwa thina sifisa ukuthi siphile kahle nogovernment, hayi ukuthi sihlangane ngempi nogovernment. Hayi cha, sifuna usebenzisana isho mina sifuna ukwenza izinto zethu zabantu zesintu ngendlela ngehlelo esifuna. Ngizofuna ukuthi ngiye enhlelweni zenkosi la ngizokhuluma ngolimo kodwa ngingakafiki lapho ngibuyele ezinduneni. Yebo. Njengezinduna sesibonela lapha umphakathi udidekile ngoba kuthe ngasenisi isikhathi nje sandukudlula kwavela amahlumela sisizwa kuthiwa sekunenkosi ubani sekunenkosi laphana enye la iseyaqhamuka laphana manje lithi sesinayo umntwana. Akuchazela uZulu njengezinduna lithini umntwana abantu badidekile ngale ngaphansi ukuthi kahle kahle eyethu yipi. Hayibo le ilula kakhulu baba, ilula kakhulu. Vele lokho ukuthi kwahamba ngendlela leyo kwakufanele lisiko lakithi. Inkunzi mele zichayane esibayeni kuze kusala leyo nkunzi imvelo. Ngabe awuhamba ngenjalo ngabe lama ngikho khona apha ngangizajethela eceleni ngithi hayi lokho engxe umuntu uphosi impande ethize kodwa kwakulungile ukuthi kube njalo. Right, sesivumile indaba thina amakhosi njengoba kade lithinta indaba yogovernment. Ngihlezi khona apha ugovernment weZimbabwe uhlezi khona ngoba ngiphethe amandla aqhamuka kuhulumeni. Ngihamba ngohulumeni noma ngingaphi ngilapha ezansi khona apha ijazi lami lokukhosa ngelukhuphi kodwa phakathi kwenkinga leyo thina sathi hayi sizaqonda isigodlo umbulazi oKhumalo siyacela ingane. Sahamba indlela leyo nafika lenkosi uveze umaduna oKhumalo baphawula abaphetheyo thina sibamba khona. Yikho ke phakathi kwengqoqo zonke lezi kade ziqhamuka ngaphi ma umuntu edidekile nje engqondweni yena akhangele kuphela ukuthi amakhosi izinduna zisekela ngaphi zimelo bani nansi impendulo. Ungakhengela lokho usuqedile akudingi ukuthi ucungulule okunye ubamba okunye usuqedile ngoba thina lathi silomlando ukuveza inkosi yohlanga amathupha eyiyo. Lathi singamakhosi sasiphethe imfihlo yethu ukuthi siyakwazi ukuthi umzila uthi lapha. Nansi impendulo zitsho njalo izinduna. Impendulo sekuyile kaMzilikazi. Luthini uhlelo lwakho lokuphucula uluntu ngizubalise zokulima ubalise zokuphucula impilo iprogram eniyiphetheyo ithini ukuphucula uluntu enhluphekweni ezibhekene nabo. Abantu emakhaya basokolezwa izindaba ngamanzi. I-water level might be too deep. Manje akwazi ukuthola amanzi. Sizohlangana nabanye amakiwa ase-Western Cape South Africa ukuthi basidesignele a solar panel sokuthi isebenza ngelanga, a panel drill system that will drill deeper than the normal drill systems. Maintainer, it's low cost. We negotiated a fee of about 42,000 rand for the full unit, but it would serve homestead up to 4. Now, siyazi ukuthi abantu basemakhaya banamali kodwa siyazi ukuthi bafuyile inkomo zikhona. Sifuna ukwakha nesibaya senza kanjani sithi hayi
amakhaya ngani bawazi nenkomo zibezimele sizathola ama-NGOs sesebenza ne-UN ukuthi basubsidize ngale ndaba ukuthi kwenzekeni singathola 4 cows siyabafakela i-drip system bese siphuma lapho sithi i-energy iyona ndaba ibalulekile charge amafoni ubukela i-television get information uthola information so sathi okay singenza kanjani sahlangana nenye i-scientist yase-Africa ukuthi isidesignele i-biogas system sayi-patent yenzani any cow dung or human feces uyayithatha uyithele kwi-system siyabakhela i-system uthela konke lokho 2 wheelbarrows of 1 wheelbarrow of manure 2 wheelbarrows of water will give you electricity for a family of up to 4 people for a full week. Jalo nje i-output yayo is also you can utilize the same feces ukwenza ukuthela ukutshani and vegetation yakho to give it life. So mase ngikhuluma nge-science izinto esiza nazo thina ngoba kumele nje abantu badle kahle ukuthi babonakala ukuthi baqinile. So that's just 2 things esisebenza ngazo inhlelo zilibela sinake ngapha ngenduka singakagcini kusini ukuthi amazwi enu athini ke kuMthwakazi ngoba phela okwanamhlanje sesivezile selibuvezile ukukhosi abebekulindile athini amazwi nje amafitsha awethu amazwi athi hayi madoda isikhathi sesifikile nabomama amakhosikazi ukuthi sisukume sisebenze siyakwazi kahle kahle ukuthi eZimbabwe endaweni yethu laphana kade kunokuxokozela niyathemba ukuxokozela lokho kukhona kodwa masibheka ngaphandle kwelizwe sesihambe uma sihlezi khonapha amakhosi amaningi aqhamuka eAfrika sebemvumile ukuba yethu bamvuma sobala layo iUN yamvuma sobala layo iAfrican Union yamvuma sobala yikho ke ngiyabe sithi kumahlabezo ngiyakwazi ukuthi inkulumo ikhona ngale kithi eZimbabwe kodwa selingemuva ngemva kwendaba thina ngapha sesiphuthile imfula yikho inkosi ukuba yethi ekhuluma ngama-programs athinta wonke umuntu khona phansi sikhangela khona so induna lapha ithi ukuthi kuZulu lolu hlelo olwagcina lungasaphumelelanga kahle ngenxa yenkulumo seluphuthiswe manje sesikhuluma ngenkosi sibeke sesikhuluma ngenkosi egcotshiweyo egcweleyo mathupha yagcotshwa ngesintu sakithi umbulazi mhla ka 28 September 6:15 ntamba kwafezeka lo sesidlule abanye bazahlaba inkosi mhla amakhothi lan thina sithi hayi asimeleli lo siyazazi ukuthi singobani le into angeke ichovele emuva imoto yethu ayila reverse gear ihamba phambili amazwi inkosi kuMthwakazi ngifuna ukuthi umsebenzi semini abantu bangacabanga ukuthi kumele wenziwe ngomunye umuntu isikhathi sifikile ukuthi wonke umuntu aphakamele indaba yakithi akunamuntu ozoba ipassenger kule moto sifuna bonke abantu bayidrive wonke umuntu bakabe nesandla ku-steering ngoba ungahlala e-back seat uye komunye umuntu ayidrive uzayidrive abheke kule direction afuna ibheke kuyo ube sokhala wena ngoba ufuna uya kwenye i-direction okuqakathekileyo is that sihlangana sonke ngendaba yobukhosi sithathe isinqumo day by day ukuthi sifuna ukubheka ngaphi sisonke sihlangene simanyamene ngomafushane zamokusho Mthwakazi uliyazwela lapha ke sikhuluma ke lezinduna lenkosi kaMthwakazi lapha ke sebevezile konke yonke into sisobala sithi thina athi lisale kahle